Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Union Minister of State for Rural Development Fagan Singh Kulasti chuan miret hei in saktran puina sumhan dana Mizoram sarkar le ma district ne tu te chu in thada apu. Home Minister Pulal Chamlen chuan assam laka Mizoram in ramhlo ane lo ni in soi. Meghalaya Senior MLA Timothy D Sirachu Nimin Khan State Legislative Assembly Pro Tem Speaker tan than ani. Indian Railway chuan mar chakatlan tur Bhagat Gaurav train chu mars ni somni pakhat hian hongdon. Union Minister of State for Rural Development Fagan Singh Kulasti chuan miret hei in saktran puina sumhan dana Mizoram sarkar le ma district nei tu te chu in thada apu. Union Minister hian tun hnai ni chama Mizoram atlo chungchang athu chu asiama ma district sarkar department sang official te ko khomin na an tho dan soipuya heta hian sarkar wa mana sang sarkar lai puisum hang malang na te enlet ani ma district miret hei in saktran puina Pradhan Mantri Awas Yojana pek tura sarkarin kum sangni somni pakat somni pani chunga apom chung ko sangni zani somthum pasari le central atanga poisa pek vek to sia in zali somko pali chau zo felani thule mi sangkha sa seri somni pathum te chu tun hnaya PMA wai noi first installment chau pek anni ti soin poyati thu tar langa PMA wai chungchanga kum sangni somni pathum chunga malakna official report fel tak annei hlei thelo chu thalawati thu soi Mizoram Sarkar Rural Development Secretary le Mami District DC po anda takol fellow lai omte titika update data ne turin shetir ani thu soi ani hebaka hian thingtang khuwa zong po kalpo tura kongsil ro manna PMGSY kongsil mek tho khanale tho ni na siam zo tur kilometer za thum somli la siam zo lo chu poeti thu soya kilometer somli pani siam haulo alo om chu state sarkar in khada wangani ati PMGSY scheme tho thumna hnoya kong siam za tur le ro manna official ten engma chanchin thelo chu athalo hleni ati a Ayushman Bharat card PM healthcare insurance scheme te sikula zirtir tu indelo na sajiyate zirna inchanga ani tur anga omlo le sikul kolzom lo tam dan te PM free gas connection scheme le PM kisan di mami district of tam tak central minister ten to a malak dan tur DC ho an soi nu po malak na mu tur omlo chu state sarkar le district administration in khada awang liu ani awangin apoi tak zetani atibok Amrit Sarovar noya tuida kholna somseri panga kumin August ni sompanga ma CM turin Rural Development Secretary le mami DC techu abeseni atia MNRGA ni zain hlona po ada link account manga langkang taka engkim kalpui turin Rural Development Secretary le mami borsap techu shetiran ni thuata langbok ani Home Minister Pulal Chamlen chuan Assam laka Mizoram in ramhlo anelo ni in na soi nikum December somni pakat khana Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Mizoram ni thin ekar sak hazret zaw chu Assam ne sakto ni in Assam Assembly asoya Pulal Chamlen ero chuan Assam in Mizoram ram leilung alak saklo ni na soi thung Home Minister chuan Assam State in Mizoram ram min chu sak anelo ni na soya ani na taka chuan Assam in ram ria apom notification number sang ni zapruk AP Nikua March sang hazuko som thum pathum pelin tundin muna mun engama zata Mizoram omzo kani ati a Mizoram in ram ria apom notification number sang ni zani somko pakua pi ni somni August sang hazre somse panga theng hi lu aturin malak me kani ati bok pulo chamin chu Mizoram chung Assam State ram reshul om huan le thai ne ten an huan thai ra aseng chungchang harsan an tonglo ni in soi bok ani Mizoram me puisum tho chu kum sang ni somni pakhat atanga chutin tangka kum sang ni somni pakhat somni pani khan za zela som pani point pakhat paretin apung tun haya assembly chief minister Mizoram thangana phar economic survey alan dan chuan Mizoram me puisum tho chu gross state domestic product GSDP hi kum sang ni somni pakhat somni pani khan cheng viable chesing kha sang ko somthum paruk le no somret pathum ni tura chut ani a ama tangka kum ma Mizoram sum tho chu viable che som paru sing kha sang ruk zakwa somro pakola no somret panga ni tura chut ani Mizoram me poizinga tamber kun thoktu in an tho chu hi apung na chungin GSDP pumpu atanga chutin za zela somni pali point paruk pathum chawani a industry po pungin za zela somni panga point bial pakwani a sarkar na thogle hotel ba ka service shanga thokte tho chu la tambera Mizoram me pui tho chu zongjong atanga chutin za zela somnga point pariat ani economics kama mithiam de chu Mizoram sum tho chu arampuma mi za zela somse level de tho chu za zela somni panga po
atling lo hi economy result tok lo wanga an ngaya mason na kai rol wanga ni anti hetilai hian Mizoram cheng mi pakhat zelen kum khata a tho chu per capita income hi kum san somni pakha somni phani tangka kum chung khan cheng noi khat sing sari sang thum la zere som ko puruk a chutani a ma tangka kum sang somni pakhat khan cheng noi khat sing sari sang ko le zanga pathum anga chutani per capita income atlak niam chan hi covid-19 shileng in khar khipa wanga na an tho tlem wang ni in mithiam te chuan an ngai ani Mizo te kut ro pui ber chapchar ku chunimin khan Aizawl sipai la mola lom chunzom ani nimna la mola hun mana Mizo in zai min sui khom pol bot se in zai thiam sang ten kal khom ten oya Mizo thom thil sang le Mizo ei tur thil ti sang zor swani bok chapchar kut ni ni na hian zan nama lom na an bot se ya agriculture minister puara zilena chu kut pa ni na man puya lam le zai mu tu sang omin sarkar me poimo te an tel bok ani puan to ongin zo fa ten pum khana ti thu pui manga chapchar kut bulchan na hi zitomni khan nei ni in chief minister puzaram thanga chu kut pa ni na man puya assembly speaker pulal na sailo chu kut thleng tu ni in he huni G20 business meeting polai local te pon an chim bok ani hetira hian zitomni khan Delhi Mizoram House Conference Hall Vasant Vihar New Delhi Resident Commissioner Alexander V Chong Thu Hovin chapchar kut manani boka kut pa chief secretary Louis Puis Vilal ring ani Delhi Mizo welfare roi tu te Delhi khopoi chunga Mizo officer thok mek le chol to te Delhi Mizo nu le palangsar de tere Delhi Mizo zilai pol roi tu te so mani Delhi cha mek Mizoram sarkar noi officer ten tel pui bok ani Delhi Mizo zilai pol ten chero lam le chain entira kudlom na kal zong ten chasfun kil ho ani hun limum takman ani Shillong Mizoram House po chapchar kut ro pui taka manani he hunain HRD board vice chairman Dr. L Thangmoy chukut pa ni in Deputy Residence Commissioner Pulal Chan hima chukut thleng tu ani Presbyterian Koshan Chalai KTP Rural in Com voice somna chu zirtomni zan khan zema bok Koshan bekin atranani zirtomni zan in komi polai lom le report in komani Senior Secretary upabilan hun lenan kumpuan hon na le lan na hun amanga General Secretary report finance report le BL report khai khom na ngai thak ni in Zai Paul Pali Mizoram Synod Choir Melriat BL tol hun BL le Mission Veng Khang BL Zai Paul te an zai ni nimin ni leng khan ro rel ani ro rel in Committee Central KTP leader Ren F Pachunga na kai shuai ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Meghalaya Senior MLA Timothy D Shirachu Nimin Khan State Legislative Assembly Pro Tem Speaker Tan Thanani Ras Bhavana Governor Phagu Chauhan chuan rin thu temtirin ala lut tilahin Deputy Chief Minister President Tin Song chuan state chunga tharum thona manga boina siam te chu an chunga hremna na takken ko ni ang ati tun hnaya HSPDP MLA ten NPP ka shoi an thlopa wanga tharum thona manga beina an tok chu adem takzet ti asoi ani hetilahan Meghalaya Director General of Police Dr. LR Bisnoy chuan West Jainti Hills District ka Shasniang Khua chuan vote share ani nuwa curfew puan ani ati voilama hian borok omdana zirin curfew hi li ani ang ati Indian Railway chuan mar chaktan tu Bharat Gaurav train chu march samni pakat khian a hongdon ni som panga chungo North East Discovery Beyond Guwahati tour hi Delhi Safdarjung rail station atang chokin mar sakte changchang Assam Tripura Nagaland Meghalaya te tlo kwaldona rail hi Guwahati a chol ma saberin heta hian kholzinten Kamakhya temple le Umananda temple te anto ang Railway Ministry chon COVID-19 shleng laka himzok nan kholzin kal tur te chu vaccine vek turin angena he chura kal du tan IRTC web portal kim changzo ka talan ani thu ta lang ani Chanchinthar sel ti tomna na tang pui Union Minister of State for Rural Development Fagan Singh Kulasti chuan Merathei insectan puina sumhan dana Mizoram sarkar le mami district ne tu te chu in thada apu Home Minister Pulal Chamlin chu na samlaka Mizoram in ram lo anei lo ni in asoi Meghalaya Senior MLA Timothy D Shira chu Nimin Khan State Legislative Assembly Pro Tem Speaker tan thanani Indian Railway chuan mar chakat tan tur Bharat Gaurav train chu march samni pakat khian hongdon chu zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani